Kalau penlong yakini ki seng sang percay ki ban hab ban yele persya ini bakilah king tenge ki janor ki jongki yakini ki singi ki bamenta kila king ke janor ki jongki kila stang ban kren kruma hag election MP nioi bagawai ni ki seng ki bakam kren kruma bat persya ini dei ke seng NPP bat ki nongelam jong ke seng NPP Nim kamyo snokot ya kes kinongelam jo kaseng kongres bakin da keren polat ya ka VPP hagan election MP Henry Menta ngai bakaseng kongres ru kelas dang meli join chorus lang bat kaseng NPP ban keren persya ya ga VPP ban sedang ban pensrutu bakala nadu mentai ki paipa khnang boniu paipa nong tershan jong a voice of the people party on sedang ban arzatin ei ke penlengo enga kalong bai begitu ki nongalam ki barangba jong seng kongres ki join chorus lang ban top ban penthami yo paipa oh nongalam jong seng kongres utau CLP leader jong seng kongres ubaneru Emily jong Kamelim constituency uniru ulangat hakaju geru bani keren kelumar gini gisi ki bamenta dang bohong balai kalong ye ke VPP ban kershan ya ke BJP balai kalong ini ban kershan ni kiwe hangno kata ke VPP ke kershan ya ke BJP oh kalong ke jingkren lesi ngamtip ki keren na ke jing penghat na ke jingmut ke jing perkhat ki keren na ke jing tipriu ne ki keren namar bala king janor ke jimut ke jimperkhat ke jongki habangi ngala keren syai baga voice of the people party hapo parliament kanum medan benta kanum join ke daga NDA bangailam daga seng BJP bat ngenu me snoru bat kata India alliance ni ke India bloc bat den mar kata ba mi ki jingken tho unle yu tau MP jong ke VPP marwe hapo parliament Stangbor Shubham saat akendong diang. Ndrei andau MP jingi ula shim semai kelas dang mi kita ki jingero. But andau MP jingi ula keren marwe. Baru arliang kelas ngap ya ke jingkeren kepada nongrem ke jong MP jingi. Baru mata ki sedang ban tip shy berplaying. The voice of the people party ke doni ke nongrem ke scam. Kashime ka rai da jing start ndai da jing shongship ndai da jing klem perkhat ngide ya tai kum kin nongalam ban ni shime ka rai ka biang e nam ta ka bit ka biang jong ka jila ban nam ta ka jet nriu hato kata kampat shaimo yauta UCLP leader jong ka kongres bau nyo I bangi medan benta bat ka seng BJP Nasnoban shim ye ka kabulin ba kani ka rinsan banong kon nangalam jong ka seng kongres pediang beksi ye ka rai jong upat ba la ka rai jong upat ba ha ka rish shitulop jong ka ri ka ba it ke gji ula ai ka sur ka ba shai ban ala no ye ka voice of the people party hakikam sinshar khana Nadu ke MP election, MDC election kebanuan, MLA election, buromsi, ya kata karai jom 4 ba.